Ngithanda ukuthi-ke ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezama-telenovela, hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphatheleke ama-teaser ozalo, izinto-ke nje ezibalulekile okumele uzilindele lapha kuZalo kuyona-ke le nyanga esikuyona okuyinyanga ka-April. And ngizophinda-ke futhi ngibuyeke namanye-ke ama-teaser eviki neviki athinta lona-ke nje uZalo. So nazi-ke mbukela izinto okumele uzilindele kuZalo ngayo-ke inyanga ka-April. So ngizoqala ngendaba yakhe uNkazimulo, laba veza ukuthi-ke uNkazimulo uzofuna-ke isihlalo sasendlende ngenkane and bazozama ukuthi-ke bemvimbe, kodwa-ke uzoyibeka yena esihlalweni ngenkane. And okunye abaphinde bakuveza-ke laba veza ukuthi-ke uNkazimulo uzojezisa uMbalenhle ngenxa yokuthi-ke uzobe embithreyile. Baphinde baveza ukuthi-ke izinto zakhe uNkazimulo izothi-ke ukuhlangahlangana njengoba-ke izobeke sithathe isihlalo and-ke bazomkhipha esihlalweni ngodli. And bathi-ke uNkazimulo uzoba nakho ukuyisola. Babeke sebeveza la ukuthi-ke kunobaba-ke ubaba uSizwe and uyena-ke lo ozobeke banika inkinga and uyena futhi lo ozobeke esuse yena uNkazimulo esihlalweni. Babeke sebeveza ukuthi-ke ubaba uSizwe uzohamba-ke ovakashela uNkunzi ejele and ngeke bebone ngasolinye. Yena-ke ubaba uSizwe uzotshela-ke uNkunzi ukuthi-ke uthatha over lapha endlende and-ke uNkunzi kuzothi-ke kahlanye inkinga kuzobe engakwazi ukuyilwela ngenxa yokuthi-ke usejele. And yena-ke ubaba uSizwe baveza ukuthi-ke uzoshintsha-ke izinto eziningi lapha endlende and uzobe engafuni lutho ehlanganisa endlende naye-ke uNkunzi. Babeke sebeveza la ukuthi-ke izinto izothanda-ke impela ukuthi ibenzima for yena-ke uNkunzi ngenxa yokuthi-ke nane-appeal yakhe bazosichitha isicelo sayo. Njengoba-ke izinto-ke izobeke zinzima for yena kuNkunzi, kanjalo-ke futhi noNkazimulo laba veza ukuthi-ke uNkazimulo uzozama ukuthi evakashele yena uNkunzi lapha ejele ukuthi-ke behlangane, bebonisane, bexolelane and bekhone futhi ukuthi-ke bedile naye ubaba uSizwe. Baveza ukuthi-ke uNkunzi uzobe engafuni lutho emhlanganisa naye-ke uNkazimulo. Iwona-ke lawa mbukela ama-teaser ango-April, izinto-ke ezibalulekile okumele uzilindele kulona uZalo. Ngizophinda-ke futhi ngibuye namanye ama-teaser eviki neviki athinta lona kuZalo. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.